Nawagang titian majang ring idane sane sampun prabu ring apa suweca kedalar majang ring idrani sarang-sarang duk titiang kantun mau niku akeh yang pas bocah idrani ring sikiang tiap bering sikian sane sampun ledang ugi sujering tiang dan Sayuwati nenten sandang bangsang manut rian tukang nenten persido antuk yang mangke sampun pecah semalihe sane mangkin titian sampun ke bawah pada undang sampun paseti dado sebelah sampun mejanten inggih keledangan idrani sarang-sarang pacang bekelang titiang inggih mereka ke